Da li ste znali da se u srcu Srbije kriju neke od najfascinantnijih misterija koje ni moderna nauka ne može potpuno da objasni? Dozvolite mi da vas odvedem na putovanje do misteriozne planine Rtanj. Zamislite planinu tako savršenog oblika da podsjeća na piramidu. Sa svojim neobičnim energetskim poljima i podzemnim tunelima, Rtanj je godinama privlačio pažnju istraživača i znatiželjnika širom svijeta. Čak je i čuveni pisac naučne fantastike Arthur Clarke vjerovao da ova planina krije tajne vanzemaljskog porijekla. A tek priča o kapeli Svetog Đorđa. Na samom vrhu Rtnja, koji se zove Šiljak, nalazi se crkva koju je sagradila Greta Minch 1934. godine. Zamislite samo, hiljade radnika je na magarcima nosilo materijal do vrha. A zašto? Legenda kaže da se ispod crkve krije neprocjenjivo blago. Ali to nije sve. Čuli ste za vršačke krugove. Ovi savršeni koncentrični krugovi, vidljivi samo iz vazduha, vjekovima čuvaju svoje tajne u poljima kod sela Vatin. Neki kažu da su to drevni kalendari, slični Stonehengeu, koje su naši preci koristili za posmatranje sunca. Ako vas je ova priča zainteresovala, pozivam vas da zapratite naš kanal za još fascinantnih priča o misterijama Srbije. Ostavite komentar šta vi mislite o ovim neobjašnjivim pojavama.